Jabaan kaalee kuma ka'eenyu jalaan baane guyyaa jabaa saniif maa khayriin hojjenne sadaqaa jaariyaa yaatu dhuma hin qabne kottuu carraaqadhu akkasin dabarre kottuu carraaqadhu akkasin dabarre. Simboon saaguutu majlisa kana misooma diiniif duniyaas qabna majlisuu kitaaba sunnaa baana umrii nuuf dheerisi rabbi yaa rahmaan umrii nuuf dheerisi rabbi yaa rahmaan. Beeko jiintuni duraanis teenya dhaamanii jira rasuulli keenya khayrii jaariyaa hin dhumne sana kottuu carraaqi isiin sun tana kottuu carraaqi isiin sun tana. Biqiltuu dhaabuu karaa nebbeeyna karaa nuuf godha rasuulli keenya caayaa biqiltuu tabaatu sana khayrii guddaadha jala qaranaan kunuunsa godhiif akeesin baana kunuunsa godhiif akeesin baana. Simboon saaguutu majlisa kana misooma diiniif duniyaas qabna majlisuu kitaaba sunnaa baana umrii nuuf dheerisi rabbi Rahman uridu darisi rabbi ya Rahman. Sheikh Abdul Razzaq abbaa majlisa haqiiqaa isa siifsa yoon keessa deeme annin balleeysa xarafumarraan gurra simbuusa ergaatotana naaf jajjabeeysa ergaatotana naaf jajjabeeysa. Sheikh Abdul Razzaq abbaa majlisa haqiiqaa isa siifsa yoon keessa deeme annin balleeysa xarafumarraan gurra simbuusa ergaatotana naaf jajjabeeysa ergaatotana naaf jajjabeeysa. Simboon saaguutu majlisa kana misooma diiniif duniyaas qabna majlisuu kitaaba sunnaa baana umrii nuuf dheerisi rabbi yaa rahmaan umrii nuuf dheerisi rabbi yaa rahmaan. Shimbirroon nyaata barfiriisa kara deematu jalarraa hiisa dasii jaatii magariisnisaa qilleensa gaarii dhabuu dhuqisiisa tanaafiyaati bara jiriin isaa kunuunsa godhaati jajjabeeysa kunuunsa godhaati jajjabeeysa. Shimbirroon nyaata barfiriisa kara deematu jalarraa hiisa dasii jaatii magariisnisaa qilleensa gaarii dhabuu dhuqisiisa tanaafiyaati bara jiriin isaa kunuunsa godhaati jajjabeeysa kunuunsa godhaati jajjabeeysa. Dhabuu qofaami beeki hojiini bishaaniif biyyee hammachiisuuni kunuunsi isii waan dandeeyseni irraa laafini tana hojiini ta guyyaa boodaaf ol kaayyatanii mee ol kaayyadhu irraa laafini mee ol kaayyadhu irraa laafini. Dhabuu qofaami beeki hojiini bishaaniif biyyee hammachiisuuni kunuunsi isii waan dandeeyseni irraa laafini tana hojiini ta guyyaa boodaaf ol kaayyatanii mee ol kaayyadhu irraa laafini mee ol kaayyadhu irraa laafini. Simboon saaguutu majlisa kana misooma diiniif duniyaas qabna majlisuu kitaaba sunnaa baana umrii nuuf dheerisi rabbi yaa rahmaan umrii nuuf dheerisi rabbi yaa rahmaan. Sababa taane rabbiin kadhanna inni nuuf taha nu isaaf taanaan ati nuuf tolchi Allah rabbana sababaaf malee tolchaan siin beeyna yaa rahmaan rahi muusi kadhanna يا رحمن الرحيم موسى خدنا سببا تاني ربين كدنا إني نفتان وإسافتانا أتي نفتلتي الله ربنا سببا ملي تلجان سين بينا يا رحمن الرحيم موسى خدنا يا رحمن الرحيم موسى خدنا.
Sheek Abdurrazaaq abbaa majlisa haqiiqaa isa siibsa yoon keessa deeme anin balleeysa xarafumarraan gurra simbuusaa ergaatootana naaf jajjabeeysa ergaatootana naaf jajjabeeysa. Sheeka keenyaa fi rabbiin kadhannaa rahmaa yaa rahii muusii kadhannaa naaf jedhiin mee khayrii tanaa naaf jedhiin mee khayrii tanaa mindaa isaanii nuuf jajjabeeysi talaata isaanii hundeen balleeysi ambiyaa wajjiin borus nu kaasee rahmaa yaa rahiim kadhaantootana asi goolabe jedhe anaaf waan asi goolabe jedhe anaaf waan. Sheeka keenyaa fi rabbiin kadhannaa rahmaa yaa rahii muusii kadhannaa naaf jedhiin mee khayrii tanaa naaf jedhiin mee khayrii tanaa mindaa isaanii nuuf jajjabeeysi talaata isaanii hundeen balleeysi ambiyaa wajjiin borus nu kaasee rahmaa yaa rahiim kadhaantootana asi goolabe jedhe anaaf waan asi goolabe jedhe anaaf waan. Simboonsaa guutuu majlisa kana misooma diiniif duniyaas qabna majlisuu kitaaba sunnaa bahana umrii nuuf dheereysi rabbi yaa rahmaan umrii nuuf dheereysi rabbi yaa rahmaan.